Ассаламу алейкум. Мы начинаем новый челлендж «Женщины Востока на карантине». İsmim Uygur kızı, umurumda halkımның nəğmə navası. Dilimdə bar, qinimdə bar, Uygurumның tügüməz naqşa sadası. Nədə bulay, kimgə gülay, İşkimdə yox, üzülməz dolan məşribi. Senin üçün kurban bulay, güzel halkım Uygurum, söymen seni. Miras kalsın necem sazı, untulmusun kara gözler dupan izni. Öşmez mengü halkım izi, candan aziz görmem Uygurum seni. Nede bulay, kimge güley, hiç kimde yok üzülmez dolan meşribi. Senin üçün kurban bulay, güzel halkım Uygurum, söymen seni.